Yamo kwaba ne Adom TV. Bedroom health tips so media fear amankwa tamaklo nene de kan awo hye ya. Edwada de kosi fear de bia 5 minutes yet na sabre ya di nkomo e wapomudin emu. Ti wiki mu nkomo no e sciatica. Ya ne Dr. Dubuaten wo ye kofare by Endpoint Homeopathic Clinic ene edi nkomo na wo twi mu. Na daro madwumaku enso omo ne so yasen emienya enimdifo wapomudin mu enmo di nkomo. Nti mbre no so a ne aba no ho no no so de yen afem. Ti wiki mu ye kasa Sciatica ho nti nyim free ha ya no osa bo ne tofan so se be ya wa wanti asase no oso benya so mfa so dog na ye mu akwaba ye da se na wotwi mu boa yen kire yen Sciatica na ye hwe signs and symptoms yo me da se pa ye kase Sciatica no a for the benefit of omo amantie enno ane nno achi no ye kase Sciatica no a na kese eye nerves bi a ewo nipa da se ni sisi no a ba woto ase e fa woto ase a fa onankokom sa nerves no ya anase damage anase sa nerves no inflamed ya ye beka so wanya na bonse empem bebre no ano de yawo bi na de ba eno sa ne beka so wanya bi efe ne se sciatica it is sciatica na se kire nyina se sa sciatic nerve no na esei ase kire nyina no ne ya ka se sciatica no a ade ba ko a eda adie first sign a obi nya sciatica ebe ma na di adanse ya mu na hu se wanya bi efe ne se sciatica no se enipa no ebenya excruciating pains eni ntubon se bebre no ano bo se woto ase etwetwem wonya pulling pains wo woto ase na bo hu se obi ha na ema woto ase no enam se nerves no wo woto ase no nya adwuma yi ntubon se obenya tingling sensations bon se wonante a na woto ase awo na woto no twetwetwem ntubu ha bon se wonam a asa oba anyem a se de nka bo so wasechiri ni mu no saa na obi a wonya Sciatica no bo se onam a wotu ni nan a na awo no na atwe no nya pulling pains so hu na all of a sudden no e de apart from say wode wonan ne woto ase nyina twetwe ho no all of a sudden bo se wo na dududu heaviness eya wonan ho no ne woto ase no eya dududu na ehɔ na ye numbed chese wote se ase wonan no ansansa no emu ayedu nti wa wonan ne kwa wopagya wonan no a very difficult for you na wonan no so ayi titiriti ase that part of ase wonan from sisi no ba ase nka wo body no wo bo hu se movement ba wonan ho no hu se bibi ne nam wonan nim na de adi mu akotene pa se ma wo electrical and ase nervous shocks se wo hana bibia twu na ase shocko wo te se wo to ase shocko wo se de light na ekiki wo no what I say na ho yo dududu enti wo no wonan no emwa ema wonan no eye very stiff wa wonan wo pagya wonan wo tim pagya wonan wo kotodwe wo tim pagya wo sisi wo to ase nyina atwetwen enti bebre no an ema wo ka fom ema bebre no an no se eka no ho a bebre no wo tim nante na mmom no won nsa de wo tim pagya won nsa toto won nsa ye bibia because yakase Sciatica no a enye nerves ye wo honam dua no hu nyina eye nerves ya wo sisi no aba wo to ase eti wo to ase ne wo ayi no na etwetwem enya sa ye nti ho na pains no eti de be mo ahunu say wo na eye wo Sciatica no ene say from sisie eba wo to ase no na etwetwem wo eye wo ya eye wo dududu eye wo numbed ema ho no ase the light bi na shoko ema bebiri ho kra no a ema on say the medical ka say nerves no sciatic nerve no control movement and senses ento bi wa bon se bebre no ano obi wo beduma jonso a omo e kan omo kese pa no bebre no abajonso a wonte oh yes so that part on say ewu o part no a e wo sisi ni nyina na control se wo jonso obete jonso ana say wonte bebre betuma ja omo nan omo nte oh yes Sciatica it mean this na ba wan hwe yi a da be di stroke nkomo no bo hu the difference between Sciatica and stroke Sciatica and stroke even though say betima mo paralyze wo down betima paralyze no wo top no enka hu eti eno no enen nkomo de be si a wo chena be the complications of Sciatica Endpoint Homeopathic Clinic de hawo bia stroke ya de ne hawo wo de ne gina wo awo na wo pe anase prostate ya de bia hawo bia ye ni hu nkomo no mesrew bomode ne ne ndwetwe nkomo wo ho number obetuma afra ne 0244 86 70 68 0244 86 70
68. Yeah, that's Dr. Dubois so what an encounter teacher. Your church boom at about level. Ochina so sabria can you 5 minutes ye beto so. Na dwumakuo endpoint homeopathic clinic one of soya sen e me edin komo into friend wo screen na se a ya re bia ono be kasa nkwa hoden wo ho ochina e be se hia.